Crest Media TV iraka lyawe. Aharkano Mvinguye Guest House Omurisha Town Council abeho mushomo gw'abakazi gwegwemeye Hasim associated with sensible compassionate counseling nurturing mental well-being oguri kushemesa abakazi okufetandikiraho ebyo kukora ebyabo kandi bakareka kutega amashinja meisho mu ruburisho. Abakazi bongeye basima President Yoweri Kaguta Museveni okubaheza obugabe bwabo nabo nk'abakazi. Honorable Jovan Surenduru kandi Woman MP ahabwashijwe wa district asimire omushomo murungi kandi yarengeye yasima Jovan Swambata okutebekanisa omushomo gw'abakazi omurungi nkogo kandi gwabo omushomo mukuru munonga abo kuba twashoma hatwatire n'amaka nuko amaka kubasa kutunguka abaho obujulizi oko mukazi ashikire kutwaza muka bene mushomo nkegi neyamba namushomo ogu hetabeho n'abantu bantu nyamwingi abayeba Bishop wa Nesankore Alfred Muhozi kandi ogu agize ngo tariho nkubaho hatariho kuzara nari hatariho umushaija n'omukazi. Bishop ayongeye yasima abakazi abetsirwe kandi bakija kurura ebintu birungi nk'ebyo ebyobwenje. Ninyenda kusima participants nishemezwe bagambo bya Cornelio na Petero aho naho nakutumaho kandi nayiwamfaraje wisho mwene tuyaha ebyakoze burashuri bw'umushoro ngwasha tunesha aho naho nakutumaho kandi nayiwamfaraje wisho mwene tuyaha okurura byona ebyoragiye kuvuga ebyakoze burashuri bw'uzi umushoro ngwasha tunesha ibyo nibuga mu bya Cornelio na Petero aho naho nakutumaho kandi nayiwamfaraje wisho mwene tuyanga okeza facilitation fee y'itwariri akagaraka kataboneza transport bibiri mukaba wita sigo simutero munda kandi nenge kwabatero munda kunonga mnonga ahabo kuba ekiki kugurebezi bw'indwenu agariya mazima mwamutambara kandi ne mwatamba ahabo kuba ni manyamurahanga ecyateye muri yabo ecyari kugamba hati kuraba umugije cyahandikiwe n'icyo kucungura amagara gawe ninga n'icyo gukora solution nacyo kwenda Lei Canon Jovan Swambata kandi obere ayo mutebekanisa w'omushomogu ashabira abakazi ngo bamanye imyanya yabo mu maka. Sima okisha ningasima kwihangana ningasima okunurwa nyamwabasi atumuka kunza wena sokushimisa witu okubanza yatandika uweni msima yagira ngukabanzije wena madamu Victor deno banyebindi nujaka gukora umushayizi no uramane ngabo no urokwera y'abantu ngoko weni kweta mamamusi nabujije kuganda azari zoba zakwemerwa nazazi president omwe ombashomesa bizoba omukyara Victor Tehenda nawe ashabira abakazi abataine bwenje ngo babutemu kandi nabo bayongere kwerondera ibyo gukora nk'abakazi. Abataine bwenje mubutemu abataine cyo gukora mu kiruhuko hakija bank tikwetendesa nangwa zo mbanko cyo gukora isa group no group nota yo kwezi ngakwereza no cyo kwenda wanashomshaija mukababa maskini omshija no mshaka pale no mshaka kaleka no mshaka afika no mshaka kita no mshaka no mshaka kutama ndo hapo batina na senta takwenda no kurewa shaba kache mayamuni nawe nakakuretera mweje okukora n'umuka yawe ukakora nanje ndakusima babakaza bakozire kare abinde sente kandi zibarebekaho washwari mche bavuga mu motoka babo hango yana wala yagurura kagura motoka akajya sente ze rumura Nora Kajenyi kandi umukuru wa Mothers Union ahabo burebezo bwa Nesankore na washabire okugorora omukono nka Mothers Union team ukwegesa abakazi obushoro burukwera kandi no kutina hanga mukama wita simwe mazina ganya nwanyeta Nora Kajenyi
Bwembabaza Ruhanga ninkoranga Mothers Union President w'obureberezi bwaitu owa North Ankole. Nsima Ruhanga habw'ebiro bibiri ebitumazire aha turiyo mukweherera nk'abakazi ab'Ruhanga aheerize responsibility y'okuhabura banyina amaka, y'okushomesa abakazi, y'okushomesa abaana, y'okushomesa Baibuli, y'okubuurira engiri, emirimo egyo yoona neekorwa Mothers Union. Mothers Union eshemereire eshemereire kunanuura omukono gwayo ekahika aha buri mukazi weena ori omu bushwere oburikwera n'otaburimu kureeba ngu bamanya Ruhanga bashoborora orugyendo rwabo rw'omunsi beekwatize Ruhanga bajondwe. Nenda kusiima ow'eshemwe Jovanis Bwambata wareebanye n'ekitongore eki kandi ahi yatemenyire emishomo yaabo kandi akakyendeza kunoya akaija akatugambira nka diocese naitwe tukashaba orusa omureberezi. Nyenda kusiima omureberezi munonga omureberezi waitu na maama okwikiriza Proclaim Africa kwija tukitebeekanisize kandi eshomesa abantu. Nyenda kusiima Ruhanga habw'abantu ab'Ruhanga atuheerize entamangi konka mpango ahabw'omurimo gwa Ruhanga. Abakazi aba bari aha boona bambaruga all over the diocese, buri parish almost yijwekeire kandi ebi beihaha nimpamya ngu amaka gaabo tigaza kugarukayo bakaraba omu bibabeire nibarabamu. Twashoma ebintu bingi omu mushomo ogu, twashoma okushoma Baibuli n'okugishoborokera. Kaingi tushomere Baibuli konka titwagishoborokera, konka erizooba amazooba aga gombi tumanyire ngu hariho okushoma Baibuli kandi hariho n'okugishoborokera, kandi okiheza kugishoborokera ebi washoborokera okakuta omu nkora. Mbwenu twegire ngu amaka aga Ruhanga atukwatize titukubaasa kugabaasa twaba tutashoborokeirwe omurimo gwa Ruhanga ogu yateereireho amaka. Omurimo gwa Ruhanga okutuheereza iziina erindi eryatweheera omu mbabazi ze okwetwa abazaire b'abantu. Nyowe specifically omushomo ogu mbe ninshomesa aha kakwate k'omwana n'omuzaire we. Ninsiima Ruhanga ahabw'okuba tugiire aha kigambo omwana nk'oku Baibuli erikukigamba omu kitabo kya Zaburi eshura 137 n'eri 127 erikushoborera ngu omwana n'ebiconco ebikuruga aha Ruhanga. Mbwenu Ruhanga atwereire twayetegereza omwana niki kandi twayetegereza omurimo gw'omuzaire aha mwana we. Mbwenu ebiro byaitu ebibiri twashoma aha by'amaka, twashoma aha mirimo y'omukazi, twashoma aha murimo gw'omushaija, twashoma aha murimo gw'abebembezi. Nyenda kusiima omureberezi kwikiriza eki kikaija. Nyenda kusiima Honorable Member of Parliament ow'eshemwe Jovanis Rwenduru oizire akatukwatsa. Nyenda kusiima bagyenzi bange boona bari aha nitutebeekanisa nka Chairperson wa Women Council, nk'omukyara w'omureberezi, nka waaka waitu w'obureberezi ow'eshemwe Lilian Gumisiriza. Abantu abo boona batairemu obwengye bwabo batamu ebi babeire bakwitse omu ngaro nk'esente n'ebindi batebeekanisiza omushomo kandi gubeire gye munonga. Amazina ndi Trinity Mwesige, Chairperson Women Council Kibura District. Wenizobe twagira omugisha gw'amaani ebiro 28 okwa mwenda twagaruka twagira omushomo aha kiro kya kabiri ahabw'okuba twari twashomeremu abazyo twayongereraho habw'engi burungi munonga obutungiremu abazyo ekikwatiraine n'omukazi n'omushaija n'abaana. Mbwenu eka nungi twayongeraho twagira n'omugisha twatunga Bishop waitu wa North Ankole, Bishop Alfred Muhozi yeija nawe yatwongera obwengye bwingi, yatugambira omugasho gw'omukazi, the power of a woman. Twagamba aha kintu ky'okushaba. Omukazi kushabira eka yawe n'ekintu kikuru ahabw'okuba okushaba nigwo omuhanda, niyo the only communication with God. Ekyokubanza omukazi ashemereire kuba oine list y'ebintu eby'orikwenda nk'omukazi kikateebwaho Ruhanga omukazi kugira ngu buri kimwe kyona eki orikurabamu
n'ahaba umushaija wawe n'ahaba omwana wawe mbwenu ebintu byona ebyo kubaasa nk'omukazi kureka nibasibwa Ruhanga reba ngu buri izooba obe noshabira eka yawe, noshabira omushaija wawe, noshabira abaana bawe, noshabira ihanga rirungi eryebembeirwe President Museveni. Mbwenu twashoma aha the power of a woman and a praying woman, omukazi omushaija. Ekindi twashaba uko kwasa kuhandura eka uko rwasa kukora NRM government ekirungi ekatuteraho umuhanda mulungi munonga gwo kurenga omukazi yaba empowered. Ekyo kubanza etuterereho sente aho katakwasa kukora otaine capital ninga otaine ekyo kukozesa. Mbwene tuterereho sente nyonga chairperson women council ntwire nimbagambira ngu hariho esente nyingi omu government. Tukoze omu kishogo hariho sente za UWEP, Uganda Women Entrepreneurs Program, twine sente za parish model 30%, twine sente eza NCA ezitahiremu nazita grow, izo nazo niz'abakazi haizire billions 817 za dollars ziri aha n'ez'abakazi ba NRM. Harimu sente z'emyoga urugero omuntu ekyorukukora ninyenda kubahiga n'okubagambira hariho ekindi ekyokukozesa omwanya mukye for eka model. Ekyo nakyo president nakyegyesa kukozesa omwanya mukye okakoreraho ebintu bingi abakuri sente okakora zero grazing, okabyara ebingo, okabyara ebinyatsi types ezindi, ukari sente zawe zikakamwa ukaguza. Kandi tugizire omugisha president yatugambira ngu ayibwiraho akatare k'amaani omuri Nigeria akakuza kuba nikagura amate gaitu. Nahabwekyo nimbahiga ngu turebe ngu twagira entaasya ahabw'okuba akatare k'amate karo. Ekindi atugambire ngu hariho akatare k'omwani. Mbwenu nimbahiga nabo abakazi kureba ngu mwabyara omwani n'ogubyara buri season ogumana oyihamu esente ezikwija kuyamba ahaka. Ekindi n'esente za UWEP nazo nibazikuheereza noyaprayinga noba oine group registered oyaprayinga otunga sente okusaba CDO niyo mirimo yabo aha magomborera kubagaidinga kureba ekimushemereire kuba okumukwasa kuhandika business proposal, kuhandika okatebekanisa eki orikuza kukora, yaba nooza kuriisa embuzi, yaba nooza kuriisa enimi, yaba nooza kukozesa emikono yawe kukora crafts. Ebyo byona CDOs nibashashurwa gavumenti ngu bayambe omuntu wa butosha kuhandika omutebekanisa okwo akabaasa kutunga certificate ya group reero akagitwara district bakakuheereza ezo sente. Mbwenu nimbagambira ngu omuri byona n'okumanya ngu amaka ganyu mutaasemu Ruhanga, habeho okushaba, habeho okushomesa abaana, mushomesa abaana banyu. Aha gwa Christ Media TV Musafira na Eva.